Image PAODAM yang tabiri basungbo yimnam Anuradha Devi ne kono kurumjari Haujek Maroi Bapauda Taramari Suba Manipur Polo International ngasi Chief Minister Mbirena Hudokrai Education to Protect Habathinda World Deputies Day Observation 2022 pangthokrai Mangasuba General Panchayat Election matam leptaba amadi MJ Narega ge job card holders ange kusuman thadoktabagi mayokda wakam mefam sathakrai Loinana Meghalaya da nongmai kamna pagi thokdokta minutaruk sire House of Sanuna Pizadi 14th Manipur Polo International ngasi mapan kagjang bunda Manipur Chief Minister Mbirena Hudokrai Polo Tournament asi Manipur Horse Riding and Polo Association na Taramatoi Suba Sangai Festival ge manam generation bane Tournament asi da team manga USA United Kingdom Indian Polo Association team A Manipur Indian Polo team B amadi Indian Navy team na sadugyari ahoba match oina ngasi United Kingdom amadi Indian Navy anigi marakta polo match sanaki Loinana tournament haudoboge sarukama oina cultural performance sing utpagaloinana tournament sarugyariba team na mass part satke ngasigi thoramda PWD amadi Yas Minister Govindas Konthosa Veterinary and Animal Husbandry Transport Minister Kasim Basum Manitukoge Chairperson MLA K Robin Rosu sarugyake Manipur Polo International Haudole Haina Lautolaba Matung, Chief Minister Mbirena Hai, Manipur ge Sagon Kangzai Haina Sukhang Riba Polo Masana Ase, Manipur de Haudokibane Habasi, Yanabalatana Yanarabane, Kangzai ge Horapam Manipuda Mapan Labake, Polo Sanaroi Shingna, Lakli, Manipur ge Poni Hadaga Sukhang Riba Sagol Asi Mutkidanaba, Lengang Honari. Masana Ase Karapak Sana District Level the Su Tournament Pangtokna Sagol Sanaroi Masing Hana Putonga Bonaragane. Sagon asigi magon henna leinaba Manipur Police ke sagon team ama hodogle sagol kannanaba lengangna lam eka kuntra mathoirom leire masida sagol singna maning tamna leibangam le Manipur ge sagon kangjaibo hokiba sahi kuntra gi mamangda yokhat piramba singbo Chief Minister na thagapa phudokhe Manipur Polo International is hosted every year to allow polo lovers everywhere to come and play the game in its place of origin. In Manipur, polo is played on indigenous polo ponies. Secondly, the tournament helps create greater global awareness and support for the Save the Pony campaign in Manipur. In Manipur, as a original state of polo, we are having the oldest tree polo field. This present the Mapal Kanzebung, it known is Mapal Kanzebung, outside play field of the polo. Then the one is the inner Kanzebung, which is inside the Kangla Palace, and the one is the Hapra Kanzebung. The government is also presently developing a pony reserve for pony conservation. We are also helping the Manipur Horse Riding and Polo Association to create a polo and a pony complex on the 31 acres of land granted to them.
Amoramda Manipur Home Guard Employees Welfare Association na Sangai Festival 2022 ga mari lainana Chief Minister gi Banglo da pangthokiba chambat thoramba amada Chief Minister and Bidena Lupallang manga ge sampam khusinakre. Health Services Manipur amadi National Health Mission Manipur anina sinduna World Antimicrobial Awareness Week ngasidagi Zanenso Hospital ge lecture hall da Health amadi IPR Minister Dr. Sapam Ranjana ataba meetinglen oiduna hodokre. Tharamda Health Services Manipur ge Director Dr. K.S. Sasikumar Mangang National Health Mission Manipur ge Director Dr. Somojit Ningombam Director Veterinary Dr. N.C. Ibotombe Director Zanems Dr. and Devena Tharamapu amadi akhanaba meetinglen sangoina saruyakhi. Ngasigi tharamda thoiba meetinglen oikiba Health and IPR Minister Dr. Sapam Ranjana Dr. Sangi Poktak Lodana Hidak Sabana Haksangda Amangba Ohelapiyai Aikhoi Ambana Expana Piba Poktak Lodana Isa Isabu Hidak Thazari Haiki. Minister na makata kibada malingi oina leidba leina sing asigi manungda microbial transmitted disease asina khwaidigi yangna sandokambalaina ama oire. Ngasi pangtholiba World Antimicrobial Awareness asi yamna maru oi amadi yamna tangai phadaba sarukamani. Aikhoina narama matamda lena layong khangdana Dr. Yengdana hidaka mehete sasan besido bigenu hanesu Minister Dr. Sapam Ranjana phodoke. District Health Society Kaksanga Sinduna World Diabetes Day Observation 2022 ge Tharam ngasi CMO Office Kaksange Complex ta pangthokre. Education to Protect Haiba Thimda pangthokiba ngasagi World Diabetes Day ge Tharam baduda Kaksanga Assembly Constituency ge MLA Mayanglamam Rameshona athiba mitung CMO Kaksing Dr. T.S. Rajana Tharamapu loinana CHC Kaksange MO in charge Dr. Wainanduna akhanaba mitung waina saruyaki. Tharamada CHC Kaksangda Diabetes ke treatment Jathariba Al Oidaba Oidabi Mui Marida Diabetes ke Hidak Sangpiki. Loinana Diabetes na Naraba Singda Lemna test Tobuge Kudung Sabasupiki Tharamada Atoiba Mitunge Warol Pidaduna MLA Mayanglamam Rameshona Pungdokibada Kaksang CHC AC District Hospital ke Thakta upgrade Taure Haina Kevin and a decision Lokray Maduna Maram Oiraga District Hospital ge thakta sanganaba lupa crore humpumanga ge project ama semduna ministry da thakibage matung ina DPR semduna National Health Mission ge additional plan da hablae sanction ta tawbidagini haina reply laklei athobada Kaksang district ta asowa hospital ama lairagani haike MLA na makatana haikebada infrastructure lairabasu aikhoina maru aina thengnariba asi health sector da manpower watpa amadin manpower laina health sector da mathau tawriba singna masage mathau phajana tawdaba asine health sector asi khwaidagi maru aiba mioibagi punsiga mari lainaba migi thawai kangadariba sector amane maramasina thamoi sangna discipline yauna thabak tawminasi Aigi Mike Degiso, award apa Kudimak lawmaker ama oina tawayaba tabakse tawgani haiki. 65 crore ki district hospital sananaba project ama thagala ganda ministry na DPR semo detail project report semo duga mathangi 2022-23 gi plan additional hoigi hapaduda national rural health mission duda hapodo ide adum sanction tawirani na ngarang nam CM lae aduna Kaksing district ta achawa district hospital ama laani lakadoi infrastructure se leiriba manpower sing sina thabak tawdragadi issue ani ni one side ta staff wat pagi doctor wat pagi tongan ba magi department du gi doctor wat pagi ani subada doctor di leiraba nurse di leiraba duty phajana kadaba duty phajana tawdaba The Akoina Masiki sector, the healthcare sector, is one of the most important sector. Maram the Migi Punsiga Marila Naba, Migi Matwai can gather sector. Nakoi Kudimanga Masi, am Tawayana, Honabibata. Impal Heart Institute Amadi Amity University Noida Anina Sinduna Nomagi Oiba Free Cardiac Health Camp Ama Primary Health Center Moredang Asepang Tokre. Ngasagi camp adu Dr. Rambamba athawana lusang batima amana chatekeba camp aduda maru aina heart disease amadi medicine na sangba layong sangyangke
Kem aduda laing balakiba anabasingda hidang langthak sangsul amna phangan ki loinana echocardiogram ECG amadi blood investigation singsu lemna test tobage khudong sabasu anabasingda pekhi Aramamba athoba chief cardiac surgeon and director Imphal Heart Institute na phongdokibada heart attack amadi stroke toba laina asina khwaidige halkiada chauna misimina thole Hari balaina asi matam sana yengthok haurabadi chada marapude kanbangami ngasi pangtholiba camp asige pandamde ngalingai matamda laina ase khangdoktuna laina asidage kalhoba haiba asini haike Amaramdasu ngasige camp aduda yum thangnariba Myanmar gi miyosingsu laingba langnaki Myanmar gi miyosingna makhuibo laingba phanganbibada camp asibu syllabusingda thagapa phodarakle Manipur Sangai Festival 2022 ga mari lainana Manipur State Sumang Lila Council Sinduna Iboyeba Sumang Lila Sanglenda ngasidege hauraga Tangkumapan Power Chatagadaba International Sumang Lila Festival Raja Sabha gi MP Lesan Basana Zawana Hodokre Haudopagi Tharunda Manipur University of Culture ge BC Professor P Gunindrona Tharamapu Manipur State Cooperative Union ge Chairman L Tompisak Singh Amadi Sumang Lila Council ge President M Punimashi Leimana Kanaba Mitung Sang Oina Saruyakhi Athoiba Mitung ge Waral Piraduna Lesan Basana Zawana Haikibada Sumang Lila Asi Ekogi Leng Trabalani Sumang Lila Hingana Bahunabada Achawa Thaudang Loramba Khudimapa Ekona Kaupam Thokte Amato Ibaki Wakalonda Yimpam Oidana Pangtogleba Sangai Festival Asida Nupi Amadi Nupage Tonga Sumang Lila Kangrup Sangilila Upasingna Masak Amathole Habada Heman Batogloi Sojanana Takraba Bangladesh ke Maiti Ichini Inau Sangna Kanana Yang Haliba Lila Asina Equig Nat Janabi Sing Masak Tongna Kangan Bada Achawa Mating Oregon Haike Tarangi Manang Channa Souvenir Amasu Pongke Ngasige Hobo Numita Sanalebang Nachom Artists Association Sumang Lila Kangluki Wakal Iron Bagotki Taruk Subazanenda Pansati election ge matamba leptaba amadi MC Nariga ge job card holder sange khusumant lengangna thadok pidabage mayokta purampata leiba Imphal East KTC office complex mamangda wakan mipam phamdana khongjang sang singkhrei Khongjang adu Manipur State Panchayat Parishad ke member sang amadi job card holder sangna chathakibani asage Khongjang adu ki matangda Thawal district ke Panchayat Parishad ke General Secretary Naurem Pradip na ngasi ke Khongjang asi Taruk Sabha General Panchayat election ke matamba laptaba amadi MC Nariga ge job card holder sange khusumant lengangna thadok tabaga mari leinana thasage tangka ahumda phamkiba Manipur State Panchayat Parishad ke Mifam adugi wareki matung ina chathabani ngasigi mifamba asina utabagi tang komarida loikraba local sal gamenke hangduna leiriba mafam asi mentionaba tuba matamda Taruk Suba Janenda Panchayat election gi pangthoknaba demand tawri masagi mathakta chahi asigi June gi tang kulumdoida center na MC Nariga ge khusumanta lupa kro chate ka yankhai taruk lom kaithokraga State lengang ngasi pawa lupa kro chamanga hena fazununa thabliba asisu khudakta thadokbiu maruina job card holder sange khusumanta lengang pithok thiba asina job card holder singdasu awaba ke mayangnare maremasina job card holder amade hanagi PRI member singna thengnariba awaba ke asige yanglaga lengang athuba matamda taliba demand changa ase thabakta onthokbiu haike Taruk Suba Panchayat General Panchayat election pangthokpiba amadi lemhoriba pending liabilities 756 crore si gi manung da 100 crore di release to bigre adu lemhoriba sing si matam chana thadokpinaba haibasi thabakta onthoktabadagi koina ngasigi mifam sidin protest si ahan magi waina koi phamba hujabani adu masidai koi phamjari basi Manipur State Panchayat Parishad ki member punamak aduga job card holders singa kusam naraga koi phambani koi masida koi na haijen ingi badi laiba koi masige koi ge kanosi koi ge panchayat election si athu matamda pangthopiba aduga loina na koi na khanjai maduri go to village aduga go to hills haina Manipur State
गवर्नमेंट ना याम फजबा यूनिक होइबा अखोई स्टेट पॉलिसी क्या पांथोक्तना तौरिबसे दुगा जॉब कार्ड की खुसुमन पिथोक्तबा सही ममांग सही सी वहानथोक लेगद्रा हाइबसे अखोई मणिपुर स्टेट पंचायत परिषदना नुंगनांग फावी सिग लोइना नंगसी स्टेट सिदा याम फजबा फेस्टिवल याम नुंगाइबा मयामगी चिंगतमगी होइबा पांथोइबसे अखोई व्यवहार तौजे अदुबो जॉब कार्ड होल्डर सिंगदी मदुगी पैसा पुथोगा येंगबा सत्पा चनिंगाई पैसा लेतबसे कोई लेंगा फाउहन जनिंगे दुगा कोई मसिगिदमकसो कोई नुंगांग फाउजे हाइजब तारे दुगा कोई सिगे हाइरिबा मयाम से कोई सुम थबक ओंथोक तब तारगदी मखा तब खुंजंग के आमा डेमोक्रेटिक ओइबा खुंजंग सेंसलकनी कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल दा जॉब कार्ड होल्डर सिंगा डिसीजन गेट ता कोई फमगनी दुगा लोइना अदुबाव सुम तारक तरदी विलेज लेवल कुमधरगा प्रजा पुनमक का खुसमना जॉब कार्ड होल्डर पुनमक अमत्ता चिथादना तौरगा कोई हाइरिबा पेंडिंग लाइबिलिटी सिंगे पिथोकना बाहायना हेक पिथोकतिबाव कोई खुंजंग के आसी संगठन हाई वाफम से कोई थमजरी से इंडो म्यांमार बॉर्डर टाउन मोरी की कैथल फाउटने चलिबा नेशनल हाईवे 102 लंबी असगे फिबम का हेना फतबा मरमना लंबी असिदा गाड़ी हैक चखिबगा उफुल का हेना होरंबा अदु ngasi DC टेक्नोपन रंजन युमनाम अमदी NISI DCL के ऑफिशियल टीम के मियंग मखादा मोरी कैथल एरिया के लंबी दा इसिंग जाइबा हौख्रे इसिंग साइब के थबक असे नोमदा अनिरग NISI DCL के मखादा चथरगनी हाइरी इसिंग साइब के थबक असिदा मियमना नुंगाइबा फुंगदरगले हौकिबा नवेम्बर के तांग निपान अमसुंग मापन लिसंगनी कुनिथोय गे लोनाबा हिंगदा पैदुना थमलंबा फौवै मै थादोकपिरंबा खंगबो अवंग लेकायदा लेबा मोइरांग थेम नबचंद्र गे इमुंग मनुना हौजिक फावबदा मणिपुर गवर्नमेंट के मरी लेनबा डिपार्टमेंट मरा लेबा म्यूसिंग फगपिदबदा नुंगनांगबा फुंगदरगले हिरमसगे मातांगदा लाइबक थीबा थौदोक असिदा विक्टिम ओइरिबा नबचंद्र गे मचनपी मोइरांग थेम रीनाना वाफुंग खर थमलकले नवेम्बर की तांग निपान अमदी मापल लिसंगनी कुनिथोय गे लोनाबा अहिंगदा फौबै थाबिलंबा मतुंगदा अवाबा तारबा अखोगी इमुंगदा कैराव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी गे ऑनरेबल MLA रमेशो मसामक लागबिदुना अमदी तोंगान तोंगानबा लोकपाल कया अमसुंग लनाई मियोय कयाना मतेंग पांगबिरपगिदमक्ता ngamkhai leitana thagapa phongdokjari अदुमोइनमक हौजक फावदा मणिपुर गवर्नमेंट के मरी लेनबा डिपार्टमेंट थौदोक असिदा चनबा मरा लेबा मियोइसिंग फगपिदबा असिदगे नुंगनांगबा से फोंदोरकपनि नबचंद्र की मसानुपी रुनाना मखाताना फोंदोखिबदा थौदोक असिगे मतांगदा एखोगी इमुंगना थवांट पुलिस दा कंप्लेंट अमा तौजखि अदुगा Kadaw Assembly Constituency के Honorable MLA लाकबिबा मतमदसु पुलिस दा कंप्लेंट तौबा अमसुंग चिंगनबा मी लेब्रा हंगलपदा अखोइनसु तौजकी अमदी चिंगनबा मीसु लै हाइजके Honorable MLA ना मणिपुर के हौजिक चीफ मिनिस्टर ओइबिरिबा पबुंग एंड बीरेंद्र फोंड तौबिदुना अइगी इपागसु वरी सनदुना मरा लैबसिंगा अदु अथुबदा फगतुना दंडी पीकने हाइना थाजबा पिरखे अदुबो हौजक फावबा थौबाल पुलिस के माइकैदगिदि मराल लैरबसिंका अदु फगले नत्रगा फगत्रे हाइबके पाव अमता इमुंग मनुंगदा पिरक लेत्रे मसना मरमबो एरगा यामना नुंगाइतबा अमा असुमक लोइनदुना लैरे अदुगा असिगुंबा फवै मै थाबगे थौदोके मराल लैबसिंग थिदोक्तुना अहकप दंडी पीद्रबदि असिगुंबा थबक असे मखा चतरकपे याय मरमसना मरी लेनबा डिपार्टमेंट मरा लेबसिंग थिदोपिदुना दंडी पीपियो हाइजरे हाइखे थौदोक असिगी मतंगदसु इमुंग मनुंगी माइकैदगी थौबान पुलिस स्टेशन दा कंप्लेन अमा थांगचखि कैराव केंद्र की MLA लाप मतमदसु कंप्लेन असिगी मतंगदा हाइजब मतमदा महांगना चीफ मिनिस्टर दो को तौबिदुना आइगी पाबुंगा वरी सनहनखि चीफ मिनिस्टर नसु आइगी बाबादा मरा लेबा मी सिंगदुबु अहक पचैराक पीगनी हाइदुना थाजब पिबिरखि सिदा चेनरीबा मिसकसिंग असि ngasi phawba phabirabra natraga phabidribra haibudu police ki maikaidagi imung manungda khangalakpa amata leitri asigum asuk tamthiraba misaga sibu losin bibagi mahutta miyam khangna puthopiduna ahakpa chairak pihani Meghalaya ge West Jansia Hills da leiba Mukro village da nomai kapge thodokta miyoi taruk sire thodok aduna mara moiduna Assam amasung Meghalaya ge ngamkhaida ungkhana ba thokre Laikhidaba Musing adu Meghalaya dagi manga aduga amana Assam Forest Guard ne Huranduna Puba Utana Hapa Drug ama Assam Forest Department ke Musing na khambada yadana kanna thauke
truck adu yangna thauki Assam Forest Guard na sukana tanaki truck adu ki chaka ama puncture ohenduna Meghalaya gi Mukro village da phaki adubu mafam dagi miyamna Assam Police amasong Forest Guard question na thamki Meghalaya gi Chief Minister Conrad Sangmana hakibada Assam Police na ahanbada nongmai kapki maduna laibak thiba thodok adu thokibani thodok adu laibak thiba thodok amane thodok daga mari lenana Meghalaya gi district tareta mobile internet data services ngasi ayopung taramakhay dagi hauraga pung nipunipan sadal tawkray Meghalaya gamina FIR ama file tawkray thodok adu judicial inquiry tawnanaba order thokray Meghalaya amasong Assam state aniki tainaba ngamkhaygi matangda Chief Minister na chahi asage March thada chahi yangkhai pending leiraklaba wafam adu Union Home Minister Amit Shah presence ta historic oina yanache ama khuyek pinakibani state anigi border dispute ki chada humbutra de solve tawre haire Assam Rifles ka loinana operation Sathabada Tripura Police na ganja keji chamaga marfutaru phaba ngamkhre West Tripura district ki Mohantpur subdivision ke manung chamba Hazamara village da Assam Rifles ki kumapan suba battalion amasang Tripura Police na Ratchatabada kunabanda leiba Amales Palkoba Miyoi ama phaki Miyoi adudagi khara kanglaba ganja keji chamaga marfutaru phaki madugi mamal lupa lakh mapalom oigani hairi Hiramsigi matangda Sidat Police Station da case ama register tawkray West Tripura District Police na haikibada Sidai Police Station ki timba amana kumapan suba battalion da Assam Rifles ka loinana Hazamara da Ratchatakibada lupalang mapalong ki mamal oigadaba ganja keji chamaga marfutaro Amles Palkoba miyo emadagi phagakibani Qatar Satariba FIFA World Cup 2022 ge Group C gi ngasi Argentina ga Saudi Arabia ga sanakibada Argentina bo Saudi Arabia na ani amada maithiba piduna point ahum phangbangam khrei ngasi Argentina ga Saudi Arabia ga sanakiba match adu Lusail Iconic Stadium da sanaki Hausik arobada maroiba pau amone bizari Taramari Soba Manipur Polo International ngasi Chief Minister Birena Hudokrai Lumsari Education to Protect Habathinda World Deputies Day Observation 2022 Pangthokrai Mangasuba General Panchayat Election ni matam leptaba amadi MJ Narega ge job card holders ange kusuman thadokta bagi mayokda wakam mefam sathakrai Loinana Meghalaya da nongmai kamna bagi thodokta nyuteruk sire Image PAODAM ngasigi de matanga sedaloijare ning tabi basangbo amuka hana kulumjari